Poštovani građani Kraljeva, poslednjih nekoliko nedelja svedoci smo veoma teške situacije u našem gradu. Za razliku od perioda vanrednog stanja, kada gotovo da nismo poznavali osobe koje su zaražene koronavirusom, sada svako od nas poznaje nekoga koji je bio zaražen ili koji je sada zaražen. To su naši rođaci, prijatelji, kumovi, komšije. Verovatno ste saznali da smo moja supruga i ja pozitivni. Onog trenutka kada smo osetili prve simptome koronavirusa, mi smo se izolovali i kada smo dobili pozitivne rezultate, o tome smo obavestili sve one ljude sa kojima smo bili u kontaktu, kako bi oni prilikom pojave prvih simptoma mogli da se izoluju i da ne dozvole da se niko u njihovom okruženju zarazi ovim virusom. Posle 18 dana izolacije, moja supruga i ja smo dobili negativan test na koronavirus i nakon toga mi smo se vratili svojim svakodnevnim obavezama. Ovaj virus nije šala. Iz svog ličnog iskustva mogu vam reći, ovaj virus utiče na zdravlje ne samo starijih ljudi, ne samo bolesnih, već i nas koji smo mladi i koji smo zdravi. Zato je važno da vodite računa o zdravlju. Žena koje rade u prodavnicama, ljudi koji rade u apotekama i svih drugih sa kojima dolazite u kontakt, jer to su nečije majke, nečiji očevi, a ako su u pitanju mlađi ljudi, oni imaju i očeve, i majke, i bake, i deke, i njima mogu preneti virus. Svi zajedno moramo da se borimo protiv ove pošasti, da nosimo maske, da redovno peremo ruke, da dezinfikujemo svoj radni prostor. Ja sam siguran da su Kraljevčani disciplinovani ljudi, solidarni ljudi. Kada sam izašao iz samoizolacije, primetio sam da mnogo veći broj Kraljevčana sada nosi maske, da vodite računa, da se trudite zaštititi i sebe i svoje okruženje. I to me raduje. I to je verovatno glavni razlog što broj zaraženih u Kraljevu iz dana u dan opada. Ali treba će nam još mnogo vremena, još mnogo discipline, kako bismo uspjeli da broj zaraženih u jednom danu smanjimo tako da naš zdravstveni sistem može normalno da funkcioniše. I upravo zbog toga želim da zahvalim svim lekarima, svim medicinskim sestrama, vozačima, čistačicama, svom medicinskom i nemedicinskom osoblju koje svakodnevno brine o našem zdravlju. To su istinski heroji.